Vani hêjam dêrka çiyayê mazî li nav Dihilênê em ser mêrga mala Nûrhanên. Niha li gel me dayika Mekiye heye em ê niha ji wê sewal bikin dayika Mekiye çi dike, çi karî dike, rojê wê çawa derbas bin, jiyana wê çawa derbas be em ê niha ji dayika Mekiye bipirsin. Vala Mekiye merheba ji te re. سر چاوا Tu çawayî baş e vala Mekiye? صابرة هم صاب هم چاوي هم باش راحتن Gelek spas. Vala Mekiye em dixwazin tu behsa jiyana xwe ji me bikî. Tu çi dijî, rojê te çawa derbas bin, destpêkê dê, te jiyanek çawa derbas kirî em dixwazin tu behs. جيانا ولا از جا شش زاروكام زاروكام أنا هركل دركين هركل وهو أنا أزو هبالي خدتني عمل أو دهاري الشيخ وكاري خو أجي شغل مالي أجي كاري خو الشيخ ودكم وابن خوشياش در كتيبة حفت حيش ما أجندر درناك بس بدهم در دم ونيم قدكي خد تلفونهم درات شتا خواه خواه براكي خواه مش خواب تلفونها برد بواكي دينم تشكينا وزيدش خواب وقتا مش بو در بس کار بیش خواه درد خوش خواه کار بیشت کمانی از این چرک از نرحت جی حب کش بوانی از نویر در کبه هی خل حنه که خواه مدکت بیون چی در نکبه Til malê mesela tu ji bo rojê te derbas bi tu çi karî tu jî niha me hevalek dipeyvîn got işte em di vê dema nexweşiyê de got me pirtûk xwend got min û zarokê xwe got me her yekê yek dixist destê wan hevalê xwe got me bev rû diniştin got me pirtûk dixwendin ji bo wanî bo dema me derbas be. پرتوک دخون اجی پرتوکیم جای از هم پرتوکات خوینه از هم شخوال لمیدکم اش خواه تزویه خواه دکشینه اش خواه یاسینه دعا مع اش خوانی دخوینه مزبه جه پیتر از باشقا وکی دینه جاس کار ایش اش خواه کار ایش در دخم اد ببرا وقتا هم پیدر باس هم هر دو تنه براونی جه Yani te Pirtûkê ne ê dînî tenê mesela Qur'anê ne tu ê dijî dixwînî. از هر پرتوکه دخوینه اش برید از جه حز دکم از دخوینه از دائمی دخوینه نه ما ناوره sürekli Portekiyem cihe az dixwînim az jê hez dikim ji gedektiya me az jê hez dikim ji bo wanî az wextê ez gede bû jê cana diket hundir û min derî ser xwe digirt û pirtûk dixwend ê qalin jî ê zirav jî du sê heb gedê me danî digot dê bila heya em bixwîn digot ay ca me xelas kir xwend danî jî ez jê hez kirim gedekê xwe min xwendin kirin dayî ez meelmeyam digot ca me meelmê me Her bijîşterê hevala Mekiye kê tu teşvîkî xwendinê û pirtûk û xwendinê kir tu çawa yanî tu çawa wê hezê hat te. برێ من jê hez dikir bavê mamoste bû min digot ez ê me segê bavê xwe ez ê çî bikim ama pîrka min heşt ca bavê min heşt got keçik bira me te bê nexwîne mezna malê jî ez ji bo wanî wê neheşiyane na min ê bixwende ama em her du keçikê xwe xwendin kirin da Hevala Mekiye mesele di çanda Kurda de timî tiştê bi qîmetin tiştê mezin a mesele teştûsî têl em bêjin ber û nivîn û hûn te jî wan tişta te jî parastî te hilanî ye. Ay teşta me ay sîtila me ay çoçka gebûlê a ser xerzika ê min bê xerzik ay teşta a hevîra ay beroşavê giştik va giştik cemey me giştik hilanî me kiriye xanî xwe برای ای خواستمی ای زیده برای ای صد سال چی آرد منه دیز وای 40 ساله مزاتی وانا هی و هین دوره Niha te parastî wê te parastî niha ek mesele bûkek işte bimînin keçê te ew ê biparêzin wana ew ê jî hilînin. نه از زن ناکم میر کت ای شینوک ای بروش واتشمش نه وانا مهلانی مدانی مکی وک müze xaniye xwe jêr me tê danî me em hiltînê em jê nabêjin dergûşa lawkê me ya keçika me yê a tornayê wa me giştik li jêr danî ê güzin darê güz me danî me gotî biraqa birayê kevnare bî yanî ne çikî Yani dergûşa darînî ne zarokê te heye. a darînî a zarokê me hey me danî jêr Vala Mekiye berê dergûşê zaroka dar bûn û dixemilandin mesela benî û gûz yanî tişt bi ser ve dikirin. hîna ji tişt miştê pêvene hîna çîk cê dibe darteok erê pêxistiye
تشمشتي واني ما تشيكري قشتك وان قش بيباي والجير مدانية قشتك شينك اما واني قشتلهم در ريس كريها ما قوتي جا قدي ما دهرتي بيفراد جي مي ام داتين تشيدك قدا دهرتي جي حسك قدي مجي جي حسك Yani gede teji tişte diroki çanda babu kalke yani kalku pirke wan mai haskinji. جي حسك قدي مجي حسك وجوك من وشخوا هيجي ناك نابي يا وني وشخوا هركي دارك ينجي دستين صالي دسي جارا دستي وان بي دسي جارا ايجا قتشيبه في صالي مطلقات جارا كي تين دهر يعني قديم اجي وقت ما ندوري باتشنا يعني جي حزك او تشتيك بنار حزك Valla meki tuji mesela kari zeytuna tken bejin tuji na tu kari zeytuna nake. كاري زيتونة وان ايما تنا بري ايما لا غزوري ايما غرزكي وانا او جانا واي يعني قد يا خلاص قشبون بو عرض مار قشبون عرسة قش شي بجانا تنا ايما بابي ما هابو الفرا ايوانجي قشبو عرسة جا هر کس چون آنا نویه پر ای دیر که گش چونن کس ورد تنانا ایجا ای گنده دوری ای درب هاتن کتن دیر که آنا زیده یریه دیر که البرنامه ده باشه valla meki gelek spas malata va be gelek spas yetet. سپاس خوش مالا و جواب خودش و راضی به تماشاوان هجا في هفته ام ديركا تشاي مازي لناف دحليبون مجيانا دايكا دحليان سر اكرانين وحيا هفته كي نج برنامج جيانا دايكا هم بمن خير خوشيه ده بخاطري وه